Murimo jwa nyimba ni jutuikite mpanga yenene nthigurune ya Kenya nje nyingi kiringikani ku birabi kumania na murimo juju na gutigwa nkia kana na marandu jaraja kumania na goro yenene ya kurigita mpanga eje ya nyimba yakionekana kumakia Kenya baba ingi kiraba tuire nakio ni wirigiro kuma kirima wirane jatongere bao bagi siasa pare okirima amburaja mathiko bekaga mawira nejara maingi jakirema gukinyanira muthejo narua thirikari na cia county cia rutererwa kirimara nichongerekekete wirane bubukire ikarobiri mwanya biria bikuthithikirite Nairobi bakiuga ati bakongera kathariga kung'ana kurwana murimo juju nikumania na untu bobo nikio utuko bonarua tugukuria kwethirwa no kuthugania thirikari nene na cia county ni kugitaba kung'ana kurwana mpanga eje thirikari nene na cia county ni kugitaba kung'ana kurwana murimo jwa nyimba arania about 2827 no namba yetu SMS kurukina ithiro gitiga gichokyo gyaku ukurukira mutandao jotu jwa Facebook na kinya YouTube aratori mwe kwemwe kagitene gaka unibetagwa NTINYARI KINYUA cyane jamaza tukupanganira cyo tukubona arwa kire Nteto chetu. Mubunge Central kirimango chinde kugarura murungamo kaire na kugare thirikari ne Ruto nyume ya gutumiria nthama kiumia kithiru. Kiama bia maberu tereragani na thirikari kuandikithia ripoti na epoe igurure karikari iguru ntere cha Murang'a. Kaunti cha Kirimara gwika muchemano jwa kwariria murimo jwa nyimbo ndi na minista munene Musalia Mudavadi ataririte mibango ya thirikari iguru riaju. Naro tugakuretera gicunje kebire kirugono ro mwanya rwa nkatha chia utongeria. Kugwatogeni okairi monanirio mathithio tukubona arua ni Maureen Kirimi. Tukenjeria Nteto chetu ni mubunge wa Central Imwe kirimango chini na agarurite kajukawe na kuwana kuwatambaru thirikari ya William Ruto bubujite ntukoinkai nyuma yawe kumira Weru na kumenyithia thirikari akiuga ni kuthukia kithomo Kenya nandi nguchini augitageta na mbere kwigika thirikari ni untu ni boba amichwire no auga ati ageta na mbere kuria biuria nare omba kuona manto jatitite bwega mutugikare no ina Nteto ije yetu ni National Assembly, sisi hatuko pande ya serikali, ours is to oversight the government. Ni migambo ya mujumbe wa Central Imwe kirimango chini akiaria ntuku inkai kurukite araige kenu akiuga ati kiruterwa thirikari na wari kiruterwa mbunge arangu yawe ni kuthuja thirikari riri wathanine na ndinaru anterecha gikuru kiagune thirite agichincha migambo iji nethira akiuga ati umba guchwa thirikari na miebera na akiuga no mwanka bethire bakiuria thirikari ije biuria Bakothioroka bakiuga tukauma thirikari-ini ibamenye bau ni arongo tutiuma thirikari-ini ende kioria kire kwenda kurua thirikari-ri gatutibweri kuria mberania kwe makosa ya kuria kioria tuorie ina mbeca cieto ile ciana kuthoma imakosa tuuga mbeca ni gucererwa itereja imakosa ibo gwetekeria tora ibioria bwe bobo enda mujumbe okwaria kana utekwaria Kuruki mujumbe Kirimana ugite ari thirikari neje na maguru jojairi no raumbikana kuba ingira omenoka kuruka na murango gwithira getie intobia gicigo mbunge kiawe gutuma thirikari-ini na inyora gerio toingira tukaringa murango tugatonya tugetia kira tugweteria antu ba iguru tugatwenga thirikari-ini inyothe tinde cia area tugatwenga kwe baba chiometie kuona ba utothorithania thirikari ende thirikari tutemenana nio nontu nio ndeti ntobio bionde muthiene mujumbe ngochine na rombete atongeria regani na thirikari kwithira bakia thirikari rais William Ruto kanya kakwithira keritira karingugi babwe kabo kwenda bwe tumake thirikari baba kuthiuruka na ya na bia mabibinge bigwetwa PNU DCP na bibinge batetwe kanya tugaiterwa ngogero kabo kurega twitera ngo bwi thirikari
baba nge gwiko bena ko gagutwa babu te bubo atare thirikari ye ende agwitira ngo gakwe makosa na ndato kuromba baba kuthiuruka na kiama kiu kia DCP na kiama kiu kia UMP kiu kia Kawira na kiama kia PNU na biama biu bingi bawamaro na bakaronzo ibatwekanya twiterwe ithirikari yetu era twatarire turitania kwa mheshimiwa Kirima ako mheshimiwa no kwenda turita ngugi ukigwa kuwa wengwa na ndi mheshimiwa uni ndi mwana mheshimiwa Kirima na ndi mwana mheshimiwa Kirima tukaritanira ngwitu gintu ki kuma kiago gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Tukitana mbere na Nteto ingi ya bunge na thingatiba biama bia DCP Rigathi Gachagua DAP-K ya Eugene Wamalwa na bawaipa ya Kalonzo Musyoka muthenya Jonarua ni bakinyete obisine chepwa muchini jo Nairobi wiki matata jawe gurura makarika jegoro ntere chia Murang'a baruga bari na ukuje barabaka nenkanira kire ipwa kuona ni ate borithi ni rwara atumire nyankuruki ya kithimi na kubaguraria na kinya kwinyange ngari chao ndire barariga area kugita michemanyo yao muthenya jwa Jumapili. Anthony Kathenya na gutwa Kinya. Nyumi atongire babandi ndega na thirikari kwithukirwo igoro ni polisi bare Murang'a na musemano wa kwangaratana na ntubaingi kugura rothuku amona ngari kunangwa bioni muthenya wa mretongire babara ukire kwerekere Thaa Imwe mpaka obisi njanki amya gusonkono tungata ba polisi nkiamea ipoa. I welcome you all to this meeting, this forum. We have here before us members of parliament. Batongire tuni mutongura kema kia DAP Eugene Wamalwa ni bamenerete mekareka megoro na ntuko ingi na malaba gwetete ni thirikari rais William Ruto ithirito igitumira polisi kubenderio keri na kwangaratana misemani yao. As we speak, the police have become an existential threat to our democracy. We have a system that has weaponized them, independent institutions, and is now weaponizing the criminal justice system, where most of these members have now been branded terrorists and young people. And we're not just talking about targeting the opposition, Honorable Chair. We're also talking about targeting civil society. And the police are being used, actually, to create a state of fear and terror in the country. We have a reign of terror, and the police are the ones being used. Atongire babaki gwetaga mekarika maingi mala polisi jithirito igitumika kuthukangia na kwangaratana misemani atongire babandega na thirikari kwa mwerekera baki gwetaga mekarika maria ulali munini wa rais Rigathi Gachagua ethirito akithukilwa. They literally damaged all the windows, all the side mirrors, it is actually a cost of more than 4 million. They shot around 6 times when we were lying down, the two of us. And they told us to shout 2 term. Unless we shout 2 term, they are going to kill us. A command can come to get one police officer from Nairobi, to join other police officers from Kiharu, and they go and cause the mayhem that they caused. So it's something that is of concern, and we would like it addressed. Kulingana na tongore papa pandendega na thirikari nkiamene aipoa no mpasi sonko ni mabisa ba polisi balabe thirito bagitumilika kuthithia wiki na ibobu bakeli thege kidro bobu kathi na mbele maunto makathi na mbele kuthuka. With your mandate, Honorable Chair, I think you stand between us as a nation and anarchy because of a rogue police force that, unless it's reined in an election that is just a few months to come, we are entering that critical stage, Honorable Chair. You have been in IEBC. What Kriegler talked about, 2 years to the election. We are entering that period. In another 2 weeks, we'll be entering that period. So any situation that would allow pre-election violence will be a threat to our democracy, particularly the democratic elections that are coming, that are likely to be historic in terms of having the first one-term presidency in the history of it. We have, of course, called out the police on the excessive use of force. We have also called out, of course, the goons who are being used and being protected, and the unprecedented level of violence that we have seen.
It's a matter of great concern to me. As a former chair of IBC, I think I don't like where it's going. It's going to get bad, and I think we need to have even you guys as the political leaders, perhaps you need to find a way of engaging with your counterparts. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Magavana barutererwa Kirimara nibokitie biuria gururia wongere kubwa murimo jonyimba ntere ubagechwa antaira cha kuthiria murimo jujo twikite mpanga bakere Jumatatu rukierekire kiomano kia magavana bangwataniro ya Kirimara New Central Region Economic Block batongeretwe n'umukaririgete wa Mutaikaiga magavana baba baruganje nyingi ni tetendo bwa kumania na murimo juju na kwao kuri na gitumi gya kurwana ju kureo kagiteno kau na minister munene Musalia Mudavadi augite Kenya ni kwibangana bangania gutwika garu ya kurigita kuthomera na kumenyera ajie bakansa na kugate kuri na gitumi gya kugwatanira tanthi guru cha gitaru giki kurwa na murimo juju jwa nyimba. Ntuko uye narwa magavana kuma Kirimara batongeretwe ni gavana wa Nyeri Mutaikagwe na Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki ni bejete amwe gucokaniria KINYUA $7.5 in Kenya shilling. Moroto jo muchemene juju juri gutwira ntaira mpanga ya kansa ire yonekete kwanda nkunyuru tere ruru. As a CEREB, we would want to take one collective decision on how to tackle the challenges we have. While the NOREB might be struggling with malaria and TB, here we are struggling with non-communicable diseases, and it's upon us to work towards solving our problem. Bakiere magavana baba ni batarireti anto kurega kuthimwa kansa mbere tambaje yothe nere nene. Most of these cancer conditions are normally detected when they eventually get to level 4 and level 5. Sometimes it's very late. Even for people who are enlightened, is that late? Even most of the people usually fear being tested or being diagnosed because they think when they're told they have cancer, it's a death sentence. If we are able to, at stage 1 and stage 2, we are able to check that and treat and do whatever, isn't it? And that is our weakness, because as a country, you all agree that. Many times until you are frail, until you are weak, until you are almost in stage 3. I personally lost my father-in-law last year because he was diagnosed with pancreatic cancer at stage 4. Miarieze no yonekete kuma kanyuene ka minister munene Musalia Mudavadi kire kikomano gya kansa muchine jo Nairobi. Cancer is a growing national and global challenge. It continues to exert a profound toll on the lives of Kenyans and health systems. The burden of cancer is not just medical, it is economic, social, emotional, and psychological. Musalia akiuga no mwankando angiche gitumi chieje amwe kienda gutanganira na muntho ujo. We must embrace a multisectoral national response to cancer. We must break down silos. The Ministry of Education must ensure that cancer awareness is integrated into our school curricula and life skills programs. The Ministry of Agriculture and Livestock Development, as well as the Ministry of Investments, Trade and Industry, must regulate carcinogenicity. Wow, this one is a big one. Kirimamburo jaja minista wa ugima CS Duale na athirite mibango ira rwangiruru rukujukia kwagirithia utungata bwa kansa. Through the National Equipment Service Project, we are strengthening our cancer care by equipping our national and county referral hospitals with essential screening and treatment equipment. Na gavana wa Kisumu ure wanagwanjarene cha kansa agitariria ura county chiomba kuthithia kienda kurwana mpangeje. Counties must operationalize the national strategies pillars, from prevention and screening to diagnostics, treatment and palliative care at every level of the health system. 2, stakeholder coordination must be institutionalized
national government, ministries, county departments, healthcare workers, NGOs, community health volunteers, and development partners must align on plans, funding, and messages. Kigomano giki gikuretete agwati mbaru mwanya mwanya kuma sekta cionthe nthigurune. Munene wa ritingogi obisine ya gavana Daktari Julius Mbijiwe nekete gikaro na munene wa Bisabo Kariabo County na rungamiri ba municipal ajwa Meru kenda kubangira biatho bira bikwirigirwa kuthithikira county ne untuko ne ite kuraja. County ya Meru niwe kathithikira matinda ja ndwimbo ja skuru matinda ja MCA na kinyamwa na kigomano kya yuthi. Akiaria Daktari Mbijiwe ugita kuri na gitumi kinene gya kubangira ageni na gwika mitaratara ya ukaria na ugende. Muthuri Murioki na gutwacho. Kiribime bitatu biejete kaunti Meru eketho ekiamugira magiri ageni nonto bamambure jare ketho ekithika kwa mbere ni kigomano kya mbo imbithi kira kirigite kuthithwa nene kaunti Meru bajaire ni sukuru cionthe cia secondary na primary iketho achitaja Meru kuchinda na kimba chino ja ndwimbo na batatu ni kaunti assembly cionthe cia Kenya ciejete aja nonto bamichetho mbobo ni kuringana na mutongiri wa ndiko bicine bwa gavana no Dr. Julius Mbijiwe kagita karia aguchemenie na mabisa bakanju bakibangania uria bakamenyera mutiro kanga kagita kau Choki nkatho sana nyaki gavana nontu no tumite tumba kwithira ruwa muno tukaya twina ageni baba ingi ndene ya Meru town yaja na aso county onde nzima gukethira kuri na National Youth Week tariki 6, 7 na 8 pau ni antu 1,000 para bakethira ageni baketha bete guko Meru guketha kwina National Music Festivals michetho ere kethere mantu ja ndwimbo kuma primary school, secondary, colleges, university cionthe cia Kenya ikethia ya ujo Meru County kuma tariki 3 mwanka tariki 15 na the same time itukwirigira ruwa muno kwithira kwina michetho ya assembly county assemblies wa county assembly sports association nirete michetho ya counties cionthe assemblies cia Kenya yonde aja amna bubu Mbijiwe na rombete akariba Meru betho bakibanga nonto bageni baba nenya gutigira ibako bamenyera kagita karia bakethwa begeku kwitu kwenda kuri anturi betu ba mutindo na aturi ba Meru county yonde kwithira ageni bayo abaingi sana tuya tubagwate ogeni tubaye gitio pamo bakara bakojura hoteli ne barale nyanja cietu nawo kwa ewa accommodation then akisha ntuba kwithira bagikara bubwega safely na ne ageni betu na bamenyekenda Meru yumba kwithira ikara bubwega nkuruki tuli aririe mantu yageni ngirima kana yana 400,000 indi amna bubu nekenda kwagirithio tungata nkuruki baba isaba kanjo baugite nandi kire budget ya mwaka jojo baketha bakiagirithio ritingo gibwao na munya kubaitia nkathi na kongera bangi baba ingi nikenda kona nambe kongereka nonto ba mabisa baba ibetere chendo muru baraba konekana bagita nguginjega kikura na maitha officers baba governor na propose ndene ya budget tumba kwa tukinya scheme of service wensho inyabo pa kumba kwithe mutaratara ne yo bwega na ara bandiki pomba kwithira bena proportion cia ire smooth over and above antu bara promoter ndene ya Meru County twina scheme of service then ikomba kwa Andres and two officers betu bwega nkuruki once again nchoki nkatho muno nonto for the last 1 month ire mongombe ciageretie kwiwa na ikwiwa ciathingatua na ciachokua ku pongezi nonto itimu mara umete kuma kirero mbere guchokia na ndi baranyenyire barabalitira balitango gende accountine netukwirigera kiri budget na ndi twina yo then bonge bakomba kuongerwa at least kenda gutuka gutina upungufu bomba kwitha bakiaja na service ndene ya area yuna wakisha still town yetu kwitha sie safe amno bubu kuringana Mbijiwe augitana ni muruto jwa gavana ni gutigira thoko cionthe cikuthura kamiti iriketho irungamite thoko iji gavana natangazire very clearly by tariki 30 mweri jwe nana by 30th of August all markets all towns isiweza kuwa sina committees sub county administrators wale now one administrators like us with the members of the county assembly by 30th all markets chibuta kwa zina committees including mutindo aja gakoromone as per the directive of the governor of Meru. Muthuri Murioki, Weru TV, mutindo kangangi.
Ubunge wa Ikuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu no reti atongeire batigie kugwetanirie tura ria igamba ng'ombe na muthuku na untwire tabwantano ciaria kiuga ati mitugo iji ne kurukini kagita. Mwindu ariuga kariba ward u ni batiganire na mantu jaja na ndikinyabo ni bonete Weru. Mwindu aritie jaja kagita gakureta munini umweru wa chibu wegamba ng'ombe tora tukumenyithwa ni Paul Wakabebe. Agerekire mambura magwikirwa kirauni kwa bwana Maurice Mutegi Kameme hora na assistant chief Imbia wa Kamende sublocation muthenya gwe mthe itia kari mono wadini eno hegamba ng'ombe gutigiri bakuibebaniria na ntano cia anabare henu ntu kuringana ripoti ni ati itura riri tigiritwe nyuma na ntano ino haijaisha vile tunataka kujifanya. Vyenye imefanya imeenda chini. Kuna watu wameanzia kufanya ile tunaita medical inafanywa kwa hospitali. Tunailaja ipika inaitwa ndengo. Green grams. Sidi inaitwa kunde. Nani haja pika? Sikuna kuanga na ile ivangi. Munafikiri hata wanadamu hapa hakuna? Sasa ukisikia mheshimiwa anasema kitu ya kwanza nimesema nashukuru watu hapa, najua kuna wakati ilikuwa mingi. Lakini imeenda ikienda, watu wamefanya vizuri, wamepambana nayo. Na ndio nikasema yule ambaye atafanya hilo jambo ni kinyume ya katiba na sheria. Children's Act is very clear on that. Na unatakiwa ufungwe. Gamo jume mwekoro kaunti ya Tharaka Nithi mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu na orankurukia kurikiri mambura mama no akitheria ati ni riboti ya orongo na irankurukia kuthukiria kariba itura riri itwa nuntu ntano cia anabare cia twikire rugono mono kaunti ya Tharaka Nithi twatiganie nacio twatigaine nacio kore antu bakwenda kenda bendera kutukumaga na Tharaka Nithi bakiwintano ciare bakorwa nacio tuwe mwenderia mwekoro mwe oruga twana twari tutande twagamba ng'ombe twere tugenge twaciarwe twatanwa ndabera mbira mwanka gutwana tutore akirire achokokana akembera yare ntikwiye anganeciara. Tafadhali Tharaka Nithi tuliacha mambo ya toara ya wasichana na tusikae tukiaibishwa kila siku kwa marendio na kwa TV. Nendaro ntigere gamba ng'ombe nitigereko hata mimi naibika bwana county commissioner. Othia muthia Susan arutite mukana kiri barahaba gutambia rongo bobo agena ndoto ciena mbio ciena guma na uga mtu nagira werengia kuruta Tharaka Nithi kenda tegerwa kwendera kuria wombesha Tharaka Nithi tena cia Tharaka Nithi nyingi muno cia cukuru twana tukia toto tena binci ekoro babandi sebondi ekoro ntigwa tena cia Tharaka Nithi cia roje cia mbinde no kwinkodo obano rekire cia ntano cia re bantu ba no tugutana cia werengia kuruta ne ekoro baba koro machibo mama kabora thina na re ire cia romire nyongo cia gatero go cia tena cia ekoro baba jie baba tigro na ekoro baba topambana nacio tutiokaranga tukira ntano ciare na koroma gonkoyera ndio rokete wakati tukaibishwa Tharaka Nithi na kama mimi mama content inasema mtairi na hakuna kitu kama hiyo. Sawa sawa, si tena kunini, lakini ni vizuri tusemange mambo ambayo yako na facts. Nkiripotera Weru TV kuma wadini ya gamba ng'ombe kaunti ya Tharaka Nithi Bito Paul Wakabebe. Bitigira kurikania kiuria gitu kirigwo tukubona arwa turi kuria thirikari nene na chama kaunti ni kugitabwa kung'ana kurwa na murimo jwa nyimba nukuthugania thirikari nene na chama kaunti ni kugitabwa kung'ana kurwa na murimo jwa nyimba itana mbere kwarana bautwe 23578 ijire ithatu ithano mugwanje nyanya no namba yetu ya SMS ukaigwo gwete na mari kinya jariko na nkuruki no ithiro gitiga gicoke gya kukurukira Facebook kana kinya YouTube. Santos Pastor Mwitiga Kui ariuga ndio sababu mutuba gavana anajaribu sana ibwaga sana twachokera nigicucike birike rugono ro mwanya rwa nkathachi otongeria hara mwandiki wetu Nteto nginya thiritwo akiaraniria na nkathachi miru ile cithiritwo igitonyithia kiri siasa ugeta kuraja ninchokerete na rugono ruru na inge inyinge imekagitagate kuraja.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Ibege wetana mbere kurumira nteto cietu tugichokera siasa ate untu bwa mainyake kiri rugono ruru rwo mwanya ekuru ibatharite kiri siasa ekuru bambirite guchia kirarie tore yao nibonete nkendo cia marumi kuruwana bona kujukirwa takabatiumba na kiri siasa watho bokunganania mumbirere ibotethete gutigira ekuru bakona itebya gi siasa itumi bya gutonya siasa nene mbio na untwire ibwamukirite utongerio bomwe ekuru Morinkinya hari na gichunje kya biere kya rugono ro mwanya kadha chiotongeria. Watho bwa kung'anania mumbere kiri utongeria bwekirwe kiri katiba nikenda gutigira ekuru na ntwarume iba kuona twanya twa utongeria gutina kwendera. Watho bo ibombete kurikithwa na gukinyanira kaunti ya Meru. Wantu tema ninje to achieve ya Meru na sababu iri nyingi. Number 1 ni culture. Itutwira na culture ku ante athuimuka. Ukona akabate kuthura buru. Mto muka ituria kuromba kura kintu kembere ora swani mukoro kuno ani bana be we nabo so ukona aledi mbere nyeta kuthura mbere na thunguthire nkele imbingi. Number 2 atake political parties onto bo officials babingi kuthania arume na mukono wethira tena ability mbesa eta harenya kunengora ticket na support in ground wetake kintu tuita nominations. It is very unfortunate batu tore kuroba Meru toriwa thene to embere nomination because kuma 2013 monka 2022
bara ba nominate 2013 kira ke bathithagia iria mabachenjagia Anto 24 ibabwite kwithwa bena responsibility yontubuna where they can be accountable of. Na ndijo ngokwira na ndijo tukuga empowerment of women and the youth pakethira na ndi mantu jau ijao. Nontonya kwandikwa then either county and the national government to batara kwetha twe rukagathe to dance room na te county nyingi nyagi kwandikana chumbaga gukurukia ontobou ne nyotegera Meru nande itukwaragia thaa ingi manto janya advisors bara the new governor athitherie bure achwire gutemwe kururio lakini narandi tangu Nyeri county twena advisor, actually the advisor, the legal advisor wa my governor imwekuru na economic advisor imwekuru na two other advisors who are men. Batwe turenda ku achieve 2/3 gender rule through the ballot. No kuigwa no nto already ko u nyomwera mindset yeset yaja ekuru karunga meni bakengitana na itebia mbipia nomination. Ba ekuru bakarega kuthithia ata bakarega bakorirwa who nominated you are under the party, mercy of the party. Party okaja kuthithia kintu kidogo umetolewa. Lakini udhuria kura you are the boss. You can vote the way you want to vote depending on what your people are telling you. Kuna appointive positions na kuna elected positions. Appointive nira nitebira bia kwa appointwa. Au tutetete bodhoku muno. I think last time that statistics it were achieve 30% in the higher cadre, minya kuna the executive positions na kuna the middle level positions. In the middle level positions tuisasawa. In the top executive positions aunyo kuna challenge. But we are better in the appointive positions than kiri elective positions. Munini wa ngavana Linda Kiome ni kuuga thirikari ya Meru amona Kenya yonthe ni kugeria kiri kung'anania mumbire. Kinya ndene ya Meru County nukuona governor, deputy governor imwekuru, CEC's governor na nenkanirete CEC's kadhaa kiri ekuru, kinya boards iria ikunenkanirwa governor je irari icho ina ekuru ndene ya board yu na kinya muyuth na nenkeri ke board yu na kinya ngugiri kunenkanirwa kanenkanirwa ndene county governor na focusite muno kugeria ku balance gender. Kinya kethara ara county assembly yetu imwekuru mwaki Mrs. Morogosho uronenkeri gite kia elected member of county assembly. Nominations cha party ichiajire cha rungamirira kanya karia kario na kinya national assembly kanya twanya tura twanenkanirwo tokung'anania ekuru ke elections na kinya senate. In fact, I think senate itebira bionde bianenkanirwo in almost 95% ibia ekuru. 2027 ire ekuru bakenda kuumira boya tukaumara turi because dai omote yo turi but 2027 ekuru bakaumira na weru bunene at least abakari mionto ninketha nkiromba kura na bangi bara tuko prospect bakaromba kura inkuromba ni to achieve 2/3 kinya through ndrebe tuka look for nomination dai to na 145 ne onto ekuru bate usiumeria to durant 15 bare ladies to achieve 1/3 gender rule. Paka sana kirimini untu wa ripoti joko rura kugwatanira nawe ntukia rujo kirige chunji kia bithatu kia rugono ruru tugitana mbere na nteto ingi na ande kiama kia UDA ni kirutite musiasa Leonard Muriuki kuruira giti kia mbere North kiri kithurano kinini kiria kijite kujuria kanya karaga atigirwe ni Geoffrey Ruku nyuma ya gutarwa kiri kanjo ya maminista na taura tukirone Rita Mwaniki ni ate kuri na bangi mugwanja barenda gatigitije na kiama kia UDA ario speaker wa mbunge ya county Josiah Thiriku barana ande betikiritie kugwata mbaru Leonard Muriuki.
Leonard Muriuki niwe uvetwe tigiti ya kiama kia UDA kuruira igiti kia mumbunge wa mbere iguru thiini wa kithurano kinini giukite mweri wa kairi mwaka muku. Thiini wa wigucano uria wari kuo vau kavereri ni ati ateti aria engi mugwanja aria marendaga giti giki na kiama wa giki ati makarugama na uria ukavewa kamweke kau. Aya mugwanja ni spika wa mbunge ya kaunti ya Embu niwe Josiah Thiriku, Dan Bongo, Konji Kwayo, Murage Njagagua, mumbunge wa Vukavereri wa mbere iguru niwe Muriuki Njagagua, spika wa Vukavereri wa mbunge ya kaunti ya Embu niwe Kariuki Mate na John Makindu. Itua riri rirekikire muthenya wa igoro thiini wa thingira wa Iregi varia muthamaki wa bururi niwe William Ruto, gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbalire na minister wa public service niwe Geoffrey Ruku marai kuo. Nuati wana kuri uguo spika Thiriku uria utarai kuo thiini wa mucemanio uyu wa igoro ni ureganite na wamuri ucio kuona arauga metekaniritie ati gwa kiama gigeka nominations na varia arauga ni ukorwo akiva arumiriri ake mwerekera muceru mithenya tuthiite. Naivasha twe andu anana aria marenda giti twe karante Naivasha twetekaniria ni tuthi nomination na twatiga twandika statement na twacaina tuo igoro maretanire onga mathie State House mathitukia mundu tutiretikanirie kure Naivasha tweterete kindu gitagwo nomination so ndenda kumera maundu marekire State House mauni menyu guku akiuragia minister Geoffrey Ruku akorwo akiiga kando na uteti wa mbere iguru kuona giturwa kiu avetwe kia minister ni kia bururi mugima nuatete mbere iguru kutheri. Ruku unisikie mchana, mimi sitakupigia magoti, mimi sitakuja kupiga magoti kwako. Do whatever you think you can do. Hii power umepewa juzi imekukula. Sasa unaona wewe ndiye mkubwa wa kila mtu hapa Mbeere North. Uko mkubwa wa Lene Kivuti, uko mkubwa wa JB, uko mkubwa wa speaker, uko mkubwa wa kila mtu. I want to tell you, hiyo position William Ruto amekupatia ni ya Kenya. Hiyo position hapana ya Mbeere North. Ondokea Mbeere North, Mbeere North tunajipanga sisi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ekorobo gete batumite mukana kire antu arume baria bare utongeriene na kubera ati 2027 bakajukia bingi biite biria bikaringirwa kura kiaria kiomano kire kubanganitwe ni gikundi giake wopa mubunge wa Koroto Dorothy Muthoni augite bakagwatanira na Gen Z kuona Meru ni kuthura atongeria baba ingi ekuru kire kithurano gia 2027 Muthuri Muriuki na Nteto ije. Muthuri narua gikundi kia kithurano gia kuru kuma kimbunge nene nikio kiopa ibakinyite ndene kaunti Meru na kiote kingi ni kwa maritano atongere mwanya bekuru kirimando jegi otongeria. And mainly this event is to champion inclusion and looking at women in political spaces. And so we have women from the county assembly, we have former women aspirants, we have religious leaders, we have business leaders, we have wanawake katika kutoka tabaka mbalimbali. The issue here is where are our women in the decision making table? Are we able to sit there? Are we able to influence policies? Influence policies. When we are not there is nothing for us. Amnabubu akiaria Dorothy Muthoni urane mubunge wa Koroto augite nandi morto jwao ni gutigira ekuru bonthe bakutho bakiromba ite biria bionthe kisiasa ndene kaunti Meru. Baba bonthe bari aja ni potential candidates by every position. Kwa mwakoro otiomba kwa governor, kwa mwakoro otiomba kwa senator, kwa mwakoro otiomba kwa MP. All these women here na baraba injana area. It's not limited to all women are potential candidates. These are sitting MCAs, sitting MPs, aspiring MCAs, aspiring MPs, aspiring everything, aspiring senators like me. They are free. And I'm encouraging every akiuria kuru baketho bagitindikanira muno kigitika mubunge omwe kuru indi betho bakiromba ite bingi. And I'm encouraging all of you. Ito tiga kauche ukinyangana ira gitike women rep peke yake. Yes.
We all squeeze and fight for one position. It will occupy spaces. Can we occupy? Yes. Ara morto George ekoro baugite nandi nikuwatana na mbeu mbithi ndikenda gutigira kithurano biejete sauti ciao ikwithwo ikigikana. And I'm also asking our young people, let us come up. Batu ekoro nonto ituene ana baba inyene agencies. Batu to ati map ekoro na agencies. We occupy. That is what we are saying. That's what we are saying. Ontuana ibeto. Ekoro iba muete this time. Tugete kaneria. Mwakoro tuga no to propose for this to titonge. Tugete kaneria. Nataka to kwenda kuenja out men from their spaces, but we want to tell them this time they will not have a tise. Tueku na tueku mono na bakaigua gua batwe to abatigeria avant gender rule na itwaria na ana beto inyabo bajuke ibande ekoro bakagwata na agencies o mweshimwa muthoni auga ndina uma tugachenjia narrative in the country right now na tugachenjia mandu maingi muno na kinya meru yetu ikiendelea gukara bwega na ekare na thiri bakiuria kagita kare ekoro barathuru itene bethobero rungika bakienda kurania mung'ono jo mwega ndwekuru kagita karaba utongeria chacha kaunti Meru batwe turi atongeria antu baba ingi bomba kuthugania rira mwekuru atongeretie cha batwe twari na governor mwekuru na ekuru bakathugania pengine ka mwekuru ri otongeretie twamuitere nontu twamuthurire nontu kari mwekuru no iyo tongeria ari na bubo buthuku na itukwenda kwikira atongeria baba ingi Weru na kwira ekuru baba ingi ibatonyo tongeriene Pedro bena mitugo mega na tukaba support nontu mwekuru mutongeria itwija kethwe na mitugo mega agatongeria bobwega turira ekuru bakagwa ibaumire bakaya wakanya nontu twanya turio in our parties relevant parties anto ibarungame nafasi mbali na ndena uma ekoro bakaumira na bagasupport ekoro bangi na gatukuromba mwekoro kaya wagite nondo bakaya waite bakaria ite biu na bamenye ana ale baba le nyumieto na ana baba le nyumieto ibo baraidete guru na ibwega muthoni muthuri murioki Weru TV mutrio kangangi akariba muthara na mono barabara ya kwina thoko ya muthara iba guteta bunene ni abitha umwe wa miunda obisini ya Murere bakiuga ati nuo kuremia jamoja magamba jamiunda Ontario ciatigania is baruga abitha ujo na akarite kagita gakaraja mono obisini una na kugwatanira na itonga biria bakuga nibyo bikubiyira miunda yao John Thega na Mantujaja antu bamuyu umwe akari amwe na aturi bakuma Ntere cha muthara gicigo bunge getigene East ibebumirite kumeneria komishina wa mantu megene na minda Ntere ino kumenyekana na rieto ta Susan Mambo ura bakuwa nethiri toganite kaborio na bamwe ba itonga Ntere ino na kuthia na mbere na kunyamaria antu bara batena gantu kubatunya miunda na kinya plot Ntere ino nara bakuromba thirikari utigira na kuthamwa guntu ko nonto antu bakwangaika na bakwinya kumane na bora bakwinyire kanwe nende kankuira thirikari ilele muthara kwina murimo ura yetwa yo kimwe yo miunda na Susan Mambo ndauga ni au are kwanja ini athukitie muno na ite indaurire mukamite kwa munda to mene na nuo ite mbonia baraita batharia na nambithange ndina bia kuthibitisha kinyabaro iranda kinyairo kiara mukamite kwa Susan Mambo au Murere ni antu akariritie ibo akariritie au Murere bamwikite abakariria Susan Mambo worona tumukolo twa kuinyelia na kura na umea Murere na thia na weta bunge mundu okwa ndaura ke buloti namba 91 ke 964 ndaura point 20 yonto itukwaniritie mukamete kwa ibarire njama para bakuthithio ni antu beto barabara ya Kainya antu baeta bwega bageta maofisi-ine gwita change ya map warira antu aba bakuria thirikari ni okugeria bura kumbiga kuona akuru baba kinya miaka 70 magamba mao makinya koti imakutharathara wa mono mabantu megene na minda no nturimo mukuru ariku atigira ana magamba batakomea kinya iko bakambiria na iko bakathiriria antu bara akorore
baraba ina miaka kuma 70 woi twangomba anene betu raisi wetu na yumbe betu bamero bonse iba bakarie iba itembu betie muswana yo ase bonse ndene Kenya museve ine yamba ya uche dwarwero lekathira ende thirikari bonkoromba ketha ne kuibua ne thigere ruare mokoro akwamba muno na tena muntu kwamba kila siku na imba cha tumaira na intobia webie nyangete muno unini ngakua thirikari ne tote Tugeri tukorombore kiri ni untu bwa thina ya sauti kiri ripoti iyo. Tugitana mbere na tuingi na ndege kundi kimwe kia kariba ntere chia kachie Gembe South ni kirutanirite bunene gukiria motoro zantu barabate guchiomba maturere mono kiri rutere rwa kithomo gikundi giki rungura rietwa ya Life Shining CBO kiriuga mona bou nigi gukurukira mathina mwanya jari kuongereka kwantu barabara no batu na nande ni bakore thirikari kubaringa njeki kenda bomba gutungatira antu babaingi kinyankuruki Dennis Mugendi na gutwachio Life Shining CBO gikundi kia matura kia mbiri twene ya karibaka chio gishone kia ubunge kia Gembe South kiria mworoto ni witethia bebongwa nyuma ya kuona uria thina siba ingirite indi batina mubatethia tio kuri na atongiria bathirikari bathuri Eunice Gitonga Karingo imurungamiri gikundi ki Amereria ngwe 28 kusuirana scholarship ngaitakia na keromba irana barabatena na inya utethio ndikuendelea ora ngweta mechira nkethira challenge inge yeta nkethirwa muntu atora nyumba atetorao kaigwa kona wiro chia uma ngeta renge nkalobe nkaringa biashara siako nkona mbia nkaura mtora wiro chia akariba bali na wendi bunene bagutethia indi baligo batina thari na ikyo bakuromba atongire bathirikari na bate bakithirikari kubagwata njara ni kenda nabo batamburukia yao kiribangi bare bali na maubatu maturene alivia mantua manene tuwe yotegerwa ni ndegoro Bwana Yesu asifiwe na nonto thainde ninka ange bia thirikari itero maoi muntu ya weka thaidu en organization ndaromba wonde oroko na kilipwe na imutongoria na inambete cia thirikari netie certificate ye na batu tokandika proposal ekundike kithanu mbesa Dennis Mugendi Weru TV ntuleni akiji wandini akachio Gembe South County ya Meru Utukubona ro turikura ya thirikari nene na chama county ni kugitabwa kungana kurwana murimo jwa nyimba thirikari nene na chama county ni kugitabwa kungana kurwana murimo jwa nyimba tuthome ntumiri inkai kumakirwa mutegeri wa Weru TV ai Weru ni bundi lawyer kuma Gembe South hii serikali ya Kenya kwanza yezi kabisa kukabiliana na kansa ai Weru TV mimi naitwa Kiarutura ariuga thikirite ntere chia Lamu County hakuna kazi kubwa inafanywa na serikali kubwa na ya county na kuna kazi inafanya but mutuma atafanya kazi ni wakuga hapana kabisa hata serikali haijali wagonjwa bila hospitali ungi Samuel Mudhaura kuma kiotene ariuga yeute tiege mantuja kansa unge Alex kuma ntere cha Kimongoro ariuga our governor honorable Mutuma is trying but we need more mitigation rikana gweta nambere kwa na about 23578 ntumirira ntathoma nkithoma Nteto chetu chia Weru Thaa Imwe ibwaga no tubakona kanya kugwatanira na bauti nyume kagitagate kuraja ni mubango jwa gikaro na county betagwa NTINYARI KINYUA mona nirio mathithio ni Morin Kireme Eje ni Weru TV.